attention TV so and then they decount your baby attention ni die ne ahobrase ma message so be subscribe abaye channel no so na ye koye nim e wodwumedie no ababa wo so no kama ye friend no Safina ne boyfriend efi Canada e ba Ghana say wo ba be yi ni sisimu kakra na chese wo ba ye no oni Safina ne nam a chese wo mudi akoniaba ekoba na wotie eye report aba wo hwe ewuo na eto eye bra no fi Canada ba ye na eye Safina ne kunu ebia na ne japade ana say ne sika bi odi ba ye ti I say ni break akra no wo yi ni free ho asem didi musa ne go pie court na ye di asem ne court e bre so ne fresh Safina diamond a wo market ni asema sesi akra nchelu pa chese ye hwe eye diamond e wo Ghana ha ba bia akra ye hu na chese wo diniti akanwura sesi ana eye Ghana lawyer for roro ma hu se case bi wo ho a e wo say ye dis case ni ba bonte ye ni aba hu se sana eye diamond kra no Ghana ha kra no wo diniti adom me entie mu nchemu mra the tie nyina ne Safina Mohammed and the court issue bench warrant and this is the second time a court issue bench warrant. First one and sheda anya effective no mama ne bail dada na ya mani bail na say awudie no ayema ho bail no say ya adwuma pa enye say ya adwuma eye mra lawyer Martin Pebu and na a trigger at the call Supreme Court e kokache court ne say enye say meda nko a ewudie nko a na enye robbery nko a enye defilement nko a na emo Martin Pebu adwempom ne enti okọ court say court enye nsesan ye wo sansem say aposifo timichi obi ukuada yes ye nhwehwemu na ye de watoma kosi juada nsa na ye de waba court eno se ebu Ghana ya mamra no so enti okọ court ko sere court ne say court ensi gina ye wom eno na court ni hwe edin na court say da bi then all offenses should be bailable. Offense bia boni bia ubedi bia no per the court discretion. Enti court na behwe se ane yesi papa asumesi mami asumesi wadi ewu yesi papa asumesi mami asumesi wabokro no yetimi ma ne bill ewudi ewu yetimi ma ne bill ana enti court na nyansem otemuafo no wono anyansem wo hwe na se the public interest ye ja oba bonten na wo bi amfane nsanke count prosecution awie omunhwehwe mu nyina awie na se ma obi na be meet bail conditions na eno de enti na baba we say wona waba bonten to ayeso na the first time ye court issue bench warrant no eye da ye fra asem no wamba bebu sumi nsia atwam ansa na ye be legal break no na ne lawyer da no bai na ne lawyer sre court ne say wasre court ne pa ababa wa na anti date na ye de share na urban enti court tie no ka che ne say okay ene court be pon no 9 no wa medu dia ye nkopɛ ne nche no na after legal break the first time aye kwaseti enie Frank osabusuanfo nyina wasantemantam kumase ede bia be fra asem no se plane na nom de aba se car nom de aba every blessed day e be frasem omoba ene ne wo fa asesachi efi kumase ton ene bae ye free case ne ma otemuafo Lydia Osema for a court of appeal judge sitting with additional responsibility as a high court judge ye frasem na prosecution sorry ye to ye ni hwe akire wa ababa wa ne ntewo na accused person no wen ne lawyer ma ababa wa na ma na court ne say debut se lawyer na ma enye news sa na mom obi a yesi wakum obi yesusu se wakum obi na ye de sa kwadu we ato so na ya ma obi na bra court na wa ma no de ene na wo asem anu yi pa eno na prosecution ni sre court ni se sababa wa na ma obi anim de ntia wa ma wanfa krata bi ama wa mo obi ama ni it was court ni se court issue bench warrant ni yemfa nkɔpɛ ne nkyem ye nya ne kyina ye nkipu na akosi da court ne beka se o san frase ni bi ne lawyer ni nso amanti no obi anim ne enti ababa wa na ma ena ye frase no nso ache kakra sanse ya legal break 3 months ni afa ni aba ebusuafo ye Frank o se ebusuafo nyina se de medi kankan ne wo fa asesachi akoya kabo amamba eno na court ni hwe di no se da bi bench warrant we issue yenko hwe ababa wa ne fanche yes yemu bia ehunu Safina ya nchene mra monsan fanfonyi ne nto so production monfa ne mfonyi ne nto so enya meme dio na nyamea monfa Safina Mohammed mfonyi no a wana so watafere ne nsa o we no mo fra no romance no ama we no mo fra no romance se tiwa o si watafere ne nsa anya so odi
Dabio. Who did you no na we ni de? Ase wo ye be ma line no. Ase wo tizi. Ai. We teaser. We a teaser. Wouldn't say your catramane, sir. I don't say the wire no ho. Aha. Until teaser and one said, dear debut. I told him yo. I told him yo. Tina Borga ni down. Wa himaya kwa da bone Mr. Odro tie wo. Mr. Odro. Sakra menya Mr. Odro. Unsa. Wado so de kama. Enti se sama na cha se obi a obehu Safina no. Ane. Yanche no mra. Oche na koma posifo. Posifo de besi akwesi November 13th. Okay. November 13th. Okay. Ene ye besamba. But na ma menka we nka ho se abusua ne che se wo mo yam hyehye wo mo kakra. Mi bisa asachi se adan na abusua ne yam hyehye wo. O se omu nnim sa baba wa ne gusu wo man mu a. Omu nnim sa baba wa no gusu wo man mu a. Na so obi ko gina de ma no ana yama ne bill na obi anyina. Asat na obi gina ye sureties wo ho. But so ni wa sureties ni ntimi ntra because we ye murder. Oni wa de betimi aya ne se sureties no ye beka se 1 million Ghana cedis na ye de to ni tiri so omo metua but otua wi a case no ye wi na obi ba ewu ekosen abusua ne che se no kre ase ehu kakra ya abom sanse omu nim ni enti ababa wa na ama ni enti ane lawyer nso ama na omu nim mpo se owokroma na obeka se bosumi nsia bi mo case bi ba epie ba abontin se nkrofo kekan se ababa wa na hye ne wa konfo there were some pictures and videos e ba abontin eno na ase busuafo no ene wo mode ayam hyehye ka se ana se na eye ade a obi boa pa na eye de oye ense de ababa wa no benya tokuro bi e de ti afem akwa na sa broche kra yetime yere ne ba oh yes eye too early me catch am say eye too early to say that entienya abotre ne yere say the next agenda to 13th November no obeba anasa oma so wahu lady ni phone e da so no a obi anye search because e wudi a wedi no ano odin pa makra